Kuki? Sha. Uzo umuntu yabimbwiye ni inshuti ya ja mvuze magara byumva magara. Inshuti yiwe ya hafi basangira buri kimwe cyose. Je narinze akimbwira ibyo byose narinze yuko abikoze nyene nk'inshuti yiwe yamfashe ariko cyambwira ngo ndabikora a condition que mba ndi umugabo wawe muri uyu mwanya. Ngo ariko ngo umugabo wanje naza ngo duca avanamo akarenge kiwe ngo agende. Nyambo urumva inshuti z'iki gihe, urumva abantu buryo basigara bagome ku rwego. Bashira ibyancanze. Naguhamagaye kugira ngo basi nawe ngire inama yo gukora. Nta nshuti nzima z'ikibaho.